Molweni kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona le channel. Igama lami molweni webahlobo, ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba sila esikuthulela khona-ke iy'ndaba-ke ezenzeka ezweni zakhiwe. Ongumlingisi abuye abe ngu-MC emcimbini eminingi-ke usesithathile-ke laphana-ke isikhundla-ke sokuthi abe ngumsakazi weGagasi FM emva kokuthi iGagasi-ke limemezele-ke abasakazi elizosebenza nabo-ke kulo nyaka. Sizokhumbula ukuthi-ke laphana-ke kuke kwavela-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi uPenny Ntuli uzoshiya-ke laphana kwiGagasi ngesimo sokuthi-ke unikezwe-ke uhlelo oluzomholela imali encane engango-2.8-ke laphana wey'ngane zakuthi. Kodwa-ke sibone-ke lo wesifazane-ke laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana kwenye yamavidiyo-ke etrendayo laphana ejabula-ke yena wey'ngane zakwethu ukuthi uzokwazi ukuthi abambe laphana kwiGagasi-ke ngamasonto bese uyaqhubeka-ke nemisebenzi yakhe-ke yoku-actor-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacetha wenza okulungile ucindezela subscribe, cinzela nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha. Siyi-channel, siyabonga.